Reka rero mbasuhuze kandi nongere mbashimire mu mwese twongeye guhurira kuri uyu muyoboro wa News Rap TV ndizera ko mumeze neza. Igihugu cy'Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri iyi si, ni kimwe mu bihugu tutigeze twumva kigira icyo kivuga ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubushinwa n'Uburusiya barasa naho baruciye bararumira ntibagira ikintu bavuga, ariko noneho Ubushinwa bugize ikintu buvuga. Ubushinwa butangaje ibintu bikomeye kuri M23. Ubushinwa bwamaze kwinjira mu kibazo cya M23, aho noneho Uvira ibaye ikibazo gikomeye, Uvira yajyaba ikibazo gikomeye. Usubiye mu mateka tutaragera ku byo Ubushinwa butangaje, ubona ko n'ikibazo gikomeye buriya Kabila, Joseph Kabila yari inshuti y'Ubushinwa, ndetse ngo agiye kuva ku butegetsi yagize gutya afata icyitwa ibirombe by'amabuye y'agaciro asa n'ubyeguriye Ubushinwa. Nyuma yo kubyegurira Ubushinwa rero, Tshisekedi aje kubera ko yanashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashaka noneho kubaha uwo mutungo. Inyungu rero za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagaragaraga ko arizo uyu mugabo asa n'ushyize imbere, ariko noneho biza guteza ikibazo hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Ariho haje kuzamo ngo imitwe ibiri iri buze kurwanira mu nkono imwe gute. Biranga rero, niho hasa naho harimo n'ikindi kibazo gituruka kuri ibyo ngibyo, kuri ibyo bihugu by'ibihangange. Ibindi bihugu by'ibihangange rero byagize icyo bivuga ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu noneho Ubushinwa nabwo bwiyunze kuri ibyo bihugu, bugira gutya busaba umutwe wa AFC M23 guhagarika ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo Ubushinwa nabwo buraje buravuga butaho duhagaze, M23 hagarika intambara. Kandi ikindi cya kabiri, Ubushinwa busabye M23 ngo Ubushinwa buvuze ko M23 igomba no kuva mu mujyi wa Uvira, kandi ngo Ubushinwa M23 nikomeze kwagura intambara mu zindi ntara, cyane cyane mu ntara ya Tanganyika. Hano ikintu bavugaga, M23 nyuma yuko itangaje kuvuye muri Uvira yavuyeyo, ariko ngira imiragende igaba ibitero ahandi mu zindi ntara zitandukanye. Ibyo ngibyo rero bikaba ari by'Ubushinwa buje buvuga buti rero ibi ngibi ntabwo dushobora kubyihanganira, ntabwo bishoboka, ntabwo twabyemera, ntabwo twabyihanganira. Ikintu cya mbere cyo murahagarika intambara, niyo tegeko rya mbere. Icya kabiri, murava muri Uvira. Kugeza ubu ngubu M23 nubwo yavuye muri Uvira, ntabwo yaba amahanga, yaba Kongo, yaba n'abantu batandukanye ntabwo babyemeranyeho kimwe. Ikindi cya gatatu, ntimukomeze kwagura intambara ngo muyijyane no mu zindi ntara zitandukanye, muyijyane muri Tanganyika, muzayijyane no muri za Chopo n'ahandi hatandukanye. Oya, muhagarike intambara. Kuva rero muri Uvira, cyane cyane n'ibyo bintu bikomeze kuzamura ibitekerezo by'abantu batandukanye, naho Ubushinwa ngira ngo bushobora kuba buhereye buvuga ngo M23 reka tugire ikintu tuyibwira. M23 yavuze ko ivuye muri Uvira, ariko amakuru ahari hari abavuga yuko itavuyemo, abandi bati yego yavuyemo. Niba yaranavuyemo, kuki yagiye ku nkengero za Uvira mu misozi miremire ho plateau igasa naho noneho igota Uvira? Yabitewe n'iki? Abenshi bakavuga ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo, nabyo ntabwo byagomba gukorwa. M23 yagomba kuvamo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zatanze position yazo, ziti M23 vamo, ugenda ujye mu birometero 75. Ni ukuvuga ngo ni Kamanyura n'ubundi niho bari buze kugaruka. Reka rero tutagiye kure twikomereze kuri ibyo ngibyo by'Ubushinwa. Ibi ngibi rero by'Ubushinwa byatangajwe na Sun Li uhagarariye Ubushinwa muri Loni, akaba yarabitangaje kuwa gatandatu mu nama ya Loni ishinzwe umutekano. Ikaba iyo nama rero yafataga icyemezo cyo kongera manda ya MONUSCO. Ni kuwa gatanu, murambabarira. Iyo nama yafashe icyemezo cyo kongera manda ya MONUSCO, ariko noneho mu izina rya leta y'Ubushinwa, uyu nguyu Sun Li cyangwa Sun Li yasabye ko M23 igomba kubahiriza icyemezo gishya cya Loni. Yagize ati muri koti ye, kwa kundi abaambasaderi baba bahaye umwanya kugira ngo bagire icyo bavuga, ati mu minsi ishize umutekano mu burasirazuba bwa Kongo warushijeho kuzamba. M23 yagabye igitero ifata Uvira, kandi ibi birahangayikishije cyane.
turasaba M23 kubahiriza icyemezo cya Loni 2808 ikava ako kanya muri Uvira no mu yindi migi, igahagarika ibikorwa bya gisirikare no kwaguka kw'intambara, kandi ikirinda gukomeza mu zindi ntara cyane cyane Tanganyika. Ni ngombwa ko habaho agahenge vuba. Turasesengura ikote. Ni ukuvuga ngo Ubushinwa busanga kuko M23 yaragabye igitero igafata Uvira. Nibyo. Ariko kuvuga ngo turasaba yuko ivamo kandi yaragaragaje ko yavuyemo, bigaragara ko Ubushinwa nabwo butemera ko M23 yavuye muri Uvira. Ikindi turasaba M23 kubahiriza icyemezo cya Loni ikava ako kanya muri Uvira no mu yindi migi. Ese Loni yemeje ko M23 irekura Uvira ikarekura n'indi migi, Bukavu na Goma, kariyo migi ivugwa hano? Ni ikibazo gikomeye. Koko ese M23 yarekura Bukavu ikarekura na Goma nk'uko hano birimo kuvugwa? Ntabwo bishoboka. Ibyo kwirinda ko intambara yakomeza mu bindi bice nabyo biragoye, kubera ko ubungubu bakora hari aravuga ko FRDC yageze gutya abasirikare Karemi na Kisangani, iraza abo basirikare barimo n'abacanshuro, harimo n'ibitwaro biremereye, iraza ibashyira Baraka mu birometero 80 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bigaragara ko biteguye intambara. Kandi Uvira igifatwa hari umugambi wagaragazaga ko FRDC ishaka kugaruka ikagarukana ingufu ifite abasirikare n'ibikoresho bihambaye, ku buryo ngo ari operation yashowemo miliyoni 750 z'amadolari kugira ngo bongere bagarukane Uvira. Ariko ikibazo Uvira yavuwemo na M23 kugeza ngo Wazalendo yemerera kiriyo, ariko FARDC ntiyemera ko Wazalendo iriyo, ndetse vuga yuko ngo M23 ikiriyo ngo mu buryo bwo kwiyoberanya, ngo abapolisi ngo bambaye imyenda y'u Rwanda, ngo abandi ngo bambaye gisivili, ngo bari no ku mupaka ngo Burundi ngo na Kongo, ngo kurande rwa Kongo. Ibyo ngibyo byose nibyo FARDC ivuga, nayo ikaba yarajanye noneho abasirikare bakomeye. M23 yakemera yuko bayigwa gitumo biteye n'ibyo ngibyo bakoze, bakaza bakayicucuma, cyangwa nayo irajya hafi hariya, kuko FARDC ivuga yuko M23 ngiri ku cyambu cya Karundu nyine wambuka kujya Tanganyika. Nabo bagomba gushaka uburyo rero bukomeye bari buze kwirinda, kuko nago bazemera nabo gupfa nk'ibimonyo. Kuva rero muri Tanganyika naho cyangwa kwirinda ko intambara ajya muri Tanganyika birashoboka, ariko M23 bivuga ko kureka Uvira igasa n'iyigira inyuma, yashakaga ikintu bita ubuhumekero cyangwa buffer zone, kugira ngo ibone ahantu haba hari nka terrain neutre yabasha gukontorera neza intambara. Icyo nacyo ni ikindi. Uyu rero Ambasaderi Suniri yasabye ibihugu byo mu karere gushyigikira inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, anemeza ko Ubushinwa bushyigikiye MONUSCO. Yongeye ko ibihugu bitari ibyo mu karere bigomba gushyigikira amahoro, kwirinda gukoresha ikibazo cya Kongo mu nyungu zabyo z'ubukungu cyangwa izindi nyungu. Ibihugu byo mu karere bigomba kwirinda gukoresha intambara yo muri Kongo cyangwa ikibazo cyo muri Kongo mu nyungu zabyo z'ubukungu cyangwa izindi nyungu bwite. Anavuga ko Ubushinwa bwiteguye gukorana n'impande zose kugira ngo amahoro n'umutekano bigerweho muri RDC. Iyi nama ya Loni twibutse ko yabaye mu gihe M23 yatangaje ko yavuye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyakora leta ya Kinshasa irabihakana, kavuga ko M23 ishaka gutesha agaciro igitutu mpuzamahanga, cyane cyane gituruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ngo igishyirwa no ku Rwanda rufatwa ngo nk'umubyeyi cyangwa nk'ushyigikira uriya mutwe wa M23. Ariko nubwo M23 yavuye muri Uvira, igihangayikishije cyane ngo n'uburyo ikomeje kugenda ifata utundi duce cyane mu burasirazuba bwa Kongo, none igashyiraho ngo n'ubuyobozi butemewe na leta ya Kinshasa. Ahangaha niho hari ikibazo, kuko nka Uvira ni umujyi w'ingenzi cyane ku mutekano wa Kongo muri Sud Kivu. Kuba warafashwe na M23 byongereye imbaraga uyu mutwe, kuko muri Nord Kivu no muri Sud Kivu ngo no kubango barahafite, kandi birashobora kuba byafungura inzira ya M23 ikaba yajya no muri Grand Katanga, akandi gace gafatwa nk'inkingi ikomeye cyane y'ubukungu bwa RDC. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka yuko byabaho. Nukuvuga rero ibi ngibi rero bikaba nanone Ubushinwa bugaragaza ko byagira ingaruka mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington cyane cyane, ariko na ya Doha ashyiraho agahenge. Kuba rero ngo izi ntambara zakomeza gutya bishobora gutuma ibi ngibi byose bidakunda bitagerwaho, ko Ubushinwa bubivuga.
niba Ubushinwa rero buvuga kuri Uvira, reka natwe tuyirebeho. Turebe kuri iri tangazo ryasomwe n'umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge, ni ukuvuga ngo riragaragaza neza ko M23 itigeze iva Uvira. Kuko baravuga ngo kugeza ubu ngubu haracyakomeza kugaragara abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mujyi wa Uvira no mu nkengero ngo zawo. Aba barwanyi ngo bakaba bagihari ndetse ngo bashyizwe mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Uvira. Bakaba ngo barafasha ahantu h'ingenzi kandi bakaba ngo barimo bagenzura imihanda imwe n'imwe cyangwa se axe routières zitandukanye za Uvira. Nibyo FARDC itangaza, ikavuga ko ngo hagati mu mujyi wa Uvira ngo hakigaragara abasirikare benshi b'Abanyarwanda bambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda cyangwa imyenda isanzwe, ngo abandi bakagaragara no ku cyambu cya Karundu no ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi ku ruhande rwa Kongo. Bavuga kandi FARDC ivuga ko M23 ngo ikomeje gushyiraho bariyeri n'ubugenzuzi ngo bikabangamira urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri Uvira ndetse ngo no mu nkengero zayo. FARDC ikavuga ko ngo nta basirikare bayo bari kugaragara muri Uvira ndetse ngo nta n'ibirindiro bafashe. Ariko ibi ngibi bigatandukana, bakanavuga ko ngo nta zindi nzego ngo z'umutekano cyangwa zitwaje ngo intwaro ngo ziri hara muri Uvira. Ariko bigatandukana n'ibyatangajwe na Depite Willy Mishiki, uyu nguyu wavuze ko Wazalendo deje yamaze kugera muri Uvira ndetse ngo bategereje FARDC kugira ngo bafatanye gukontorora Uvira. Ubwo bakavugamo n'izindi ngabo z'amahanga nk'u Burundi ndetse n'abandi bafatanya muri coalition kugira ngo barinde Uvira. Urumva ko ngo harimo na contradiction, harimo kwigira gusa naho ibyo wavuze usa naho none wongeye kubihakana. Hagati aho ngaho FARDC kandi yashinje M23 ngo gukora iterabwoba, kwambura abantu, ihohoterwa, guta muri yombi mu buryo butemewe n'amategeko n'icarubozo ngo bikorerwa abaturage ba Uvira ndetse nabo mu nkengero za Uvira. Igashinja kandi ko hari ibikorwa bya gisirikare bya nijoro muri Uvira no mu nkengero zayo, aho ngo hari amarondo yitwaje intwaro yagaragaye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Uvira. Hakaba rero ngo M23 buriya ngo yarakoze ngagakino ngo ko gufata ngo amashusho ngo y'itsinda rito ngo ry'abasirikare bayo ngo kugira ngo igaragaze yuko ngo bavuye muri Uvira. Ariko mu by'ukuri ngo hari iryo tsinda rito ngo ryagiye kwisha mu misozi miremire ya plateau, niho plateau nyine hagati hejuru ya Uvira. Irindi tsinda ngo ryerekeje muri plateau zo hasi, cyangwa turebe yenda bamwe bari plateau zo hejuru ya Uvira, abandi bari muri plateau zo hejuru ya Fizi. Ngo abangabo muri Fizi ngo bazagenda bihuze na Twirwaneho ndetse na Red Tabara, hanyuma ngo bakomezanye urugamba. Ni mu gihe ngo hari n'indi tsinda ariko nanone ngo ryagose ibirindiro bya FARDC ngo rinyuze mu misozi miremire igana muri Fizi. Ngibyo ibyo Ubushinwa butangaje ni prononciation ya mbere Ubushinwa bukoze ku bijyanye n'iyi ntambara yo muri Kongo, aho bavuzemo ibintu by'ingenzi cyambere kurekura Uvira, ikindi kuva muri Uvira no mu yindi migi M23 yafashe, ese irarekura Bukavu, irarekura Goma, ikindi ese mu by'ukuri kureka kwagura intambara, kureka kujya muri Tanganyika. M23 irarebera Tanganyika ategurirwa ibitero bizaza kuyigabwaho no kuyica nabi. Simbizi ibyo ngibyo, ariko ibyo ngibyo nibyo Ubushinwa busabye yuko M23 irekura Uvira ikarekura n'indi migi yafashe, hanyuma ikindi noneho bakareka no gukomeza kugaba intambara muri Tanganyika. Wowe rero dukurikira, wowe hora byumva uti ibi bintu Ubushinwa busabye M23 iri buze kubyubahiriza, ese harimo izihe ngaruka kuba yabyubahiriza? Ese koko urabona wowe hakorwa iki? Byose rero jya muri comment section hanyuma utubwire uko byumva, uhawe ikaze.